soso irimo umuceri mu imbere inkoko iri tsindege mu umuceri mu imbere bakatiyemo n'ibitunguru ruko mutadamibwe yakakwemera ko watizwe ukemera ko ubu urongera kuvuga ngo ziringara iyo umuntu ari gutereta interpretation d'état de matière ikibazo uri gutereta ukavuga n'ibintu atumva est-ce que tu ne sais pas le français l'interpretation d'état de matière wewe urabizi wewe umugani we nguri farsere kabisa mangana za farsere V8 bugorofani convention niba zamujyana muri kaka geto kawe niba ari kuzita kama rokora mutukana nga ezana garage est-ce que c'est comme ta taxi voiture hano si 10 unashuka sasa ngalo matana taxi voiture unashuka anafika ku taxi voiture sana garage kuri veo tujye ku taxi voiture ngalinga kayusera ngakura dona sina yoko zano faxe tikano uzana mwa fasi moko penza kitoko uzana mwa tayi bino bagarso kigali bozaka ba farcere na moni penza bisore na kigali tuza ngayite ngana za muto kigali tenga pena kino na kama bizu mukwa wapembe na bima kuna farcere pembe na bizu no ni maka bizu vraiment ushobora kuba ngane bisyo verite ruko tika naona sina monte joza ka farcere tika na soko umonti nga clear mu nizira n'imana ntabwo ndi umufariseri shawe uri umufariseri ni yakariyembera na jitika kayaka uko asikiye ruko uturashasa na gusombera usamaki bakokereza ifi batiri ayo nani lape bakokereza kwavu yaka watse kwiyemera V8 cyangwa ni V8 bugorofani kotaki nanga ezano epo ni V8 bugorofani ko ntacere modoka iki kuza convention wahatangiye karuvu bugorofani man nka bwa bukwe bwa kanyombya na mufundise numede wenda bwira umukobwa ngo mfite V8 ngo mfite bugorofani nge siko sheri to kendenge ni kune sikolo bakyo komemanga no mo tuza na clear mutuka te to kendenge ni iyo uzana problem mutuka nanga ilukura firi haya Yoza kero belaga yonte na Kigali mu bimba yonto ebilingala yonto za garso alibo acha mungu mutuka firi muraka bozo beshuga kinyabona gazo V8 no kwihebera ariko sha ubundi kwimera ntaryo ntaringara none zana V8 yawa zana garage yawa kasizapi soki ni mtu kezala garage ifo uzana Cleo mokwana ngana kumona convention mwinshi zeno ndani cyangwa ni V8 bugorofani ni V8 na V8 ngerasha na kumona V8 na gukotsa na conversation convention breve na za pusa mura ka Cleo mutuka soki na Monica tokende takiyaje ezara mutugari nisizara mu kiramukamanye arya ya hotel cyane convention ara ukotsa na convention so kota na convention na kota ntengaza mopayao wa ukotsa eza place moko ba ministre ba president ba general ba fana to basana rinyungana ukotsa na place yango buretse gato banzi zane eza lo ona yo gola ayi kuturingala yo za serna na ebilinga ayo ambanzi moi j'espère lingala rekanze mubwira kuganiriza yaka rekanze mubwira kuganiriza kubaza amakuru y'Kigali none ni hano ribuze gutakarira twongeye kubasuhuza mwe mwese mukuri Kinyarwanda Cinema. Uyu munsi turi kumwe n'abantu bari hano batandukanye ariko kugira ngo ushobore kurikira byinshi biberekeyeho ndagusaba gukora subscribe, share, like na comment. Noneho ugarushaho kuryoherwa byinshi bica ku Nyarwanda Cinema. Merci. Yaka bimeze bite? Ngiye ndi fresh kabisa. Urimo neza. Meze neza cyane ndaryoshye nk'ubugari n'isamba. Kuri ingara ryawe.
ngana kitoko yo zomulanga ndingini ukola yo yimunene ukomisa pere uti na kino ukomi uvimba ula batrede penza yimunene reka tubireke nakuzaniye umukobwa nakuzaniye iki si wirirwa wiyemera ngo uziringara ariko bone njye narabuze n'umukobwa uziringara hano Kigali uretse n'umukobwa nta n'umugabo hano Kigali ndushinga uyu ngo ntago ari umunyakigali avuye Kinshasa kin mwana kinwaze kinwa yo za kinwaze naza kinwaze kombona yo nani Saveline umuntu yo penza kitoko zara mubali naza mubali te mubali te komi awa siko komi na Kigali ngana ubala yo siko eza bien itoka umukobwa wamukoresha kwa ziringara sha avuye Kinshasa mwana kinwaze kinwa wirwa wiyemera ngo uziringara yo malembe yo wifatiye abanyakigali iyo kanano zinatufurangana yo ubona oyo toyibani na ayiminene rukola so kimwe uri musaza wende ubete uruwose wewe uvimba wote kino ulatika basapato ya kitoko. Est-ce que tu me vois bien? Tu viens à Kinshasa. Mwana kinua. Naza kinua kaka nangai, naza kinua. Naza kinua kaka. Ariko naye nambaye usiragendo sha. Zomara rugagina ngai. Sere. Ngana sepeli na. Namoni openza ya mwana mwasi moko penza kitoko. Mbula boni. Naza na vendeza. Kuruza na vendeza. Ukomi mwasi penza ko balema. Ordre awa na Kigali penza suzana vendeza ko balema. Kasi na kolingo ndenge ni nayebi yote. Wewe banga ine ndego na yoyo. Ayebi ngai tofana na yawa na Kigali kola eli yongai. Lokola eli yongai penza yo pe ko yawo yeba ngai. Ayebi ngai aeli yongai ko yawo yeba ngai. Na koyebo ka malembe. So urumva ko byaciyemo. Abazi rero iringara mupunguze mudomo. Sere mina furahi sana. Andi kumva ritangiye kunkamana kuko mazi igihe hano. Cyakoze urarizi sha. Oyibi penza muntu kulukulo yibi ringana mariki wana. Asepeli pena. Yape mumimo go penza kitoko utikina. Komya wa penza awa na Kigali penza. Kumuna mbali lokola ngai. Wapela ya star awa na Kigali. Kumuna mbali lokola ngai penza kutu na nyina kinda Ameriki. Na refugee ngape epara mbiso masisi. Na refugee awa na Rwanda. Na ukenda hii. Soki journée na ibi ngate. Kiraguka manye. Malembe. Kiraguka yo malembe yo mamba utunga yo. Namuzanye. Singuye. Wirgindimi. Ariko wewe wirgindimi yaka. Yaka singuye sinamukuzaniye. Wirgindimi. Wiyemera nguziringara. Yaka nenskara umusore hano muri uziringara. Ariko adonse uri kubona ngiye tutari kuvugana muringana. Nese kumba utangiye kurya indimi. Nese ko muri ndi kurya indimi wowe iri sere ozoma barwande urokora baringa kamuntu ko umuntu na bango dikambuka leka bango tangu babumura bolingo sekoti tangu ngana lingiyo ngana zo katera ko bozo sola te ngana ko ka Kinyarwanda te so kinde Kinyarwanda so kinde nini nayo kwa katango te wana yo landanga itika kama kambura bango marike na bango kasi nakolando ndenge ni nakolando de grand frère nanga muta ayaki nanga nakolando ndenge ni nalando suna tika yo kana no si okoti de shara Kigali yo ulanda choko huyo awote kimya ina yeki toka yego fimba buletse banze mugani Buretse gato. Mbanzi zane ezalo. Ona. Yo logola ayebi kuturingala te.
yo za serna na iringara ayo ambanzi. Moi j'espère lingala. Reka nze mubwire muganire, reka nze mubwira kuganiriza yaka. Reka nze mubwira kuganiriza kubaza amakuru y'Ikigali. None niho hano uri buze gutakarira. Barondega mitima mabe likabango. Baronde balobaka bango mabe. Mabe motema mabe vraiment. Motema mabe attention ole. No yaza grave na ngaza motema mabe te. Ngape na ebi me ba mususu ko bande kuna yawo na tere. Motema mabe likabango. Bia wa so ole kikabo yo moko. Yo tango lingo tambula na Kigali. Ona yaka ikana kuongelesha mulingala teketeke huyu azamwana kinwaze ubasikia mubazi ibibazo mubazi ibibazo bikomeye umukubite nka terme zo hejuru cyane nk'amasinonime bisoto sitolingala bisoto zosolana bisoto sitolingala bisoto kwanza kuuliza tolingana ntuko kindana presse yo ndimi ngana tolingani na nute ngana nute grâce national lingio tolingani na nute bon ngana usenga ubolingo nasina yo ki deja makambo bolingo ko yasi yo ifana toza ba camarade otambisa ngana Kigali esika nyoso ya danger awa na koma na kota nde bolingo ko yasi kasi na olingo ka bona ebi yote ezala kate dala na wa ukomisa uma place mu kwa ona Kigali arya ya hotel convention ana ukotsa una convention so kota na convention na kota ntengaza mopayao wa ukotsa eza place moko ba ministre ba président ba général ba fana to basana rinyungana ukotsa una place yango siko chéri to kendenge ni kune siko baki komemanga no mo tuza na clé mutu kate to kendenge ni yo uzana problem te mutu kana ngai lukura firi haya Nusa kero belaga yonte na Kigali mubimba yonto ebilingala yonto za garso alibo. Acha Mungu motoka firi mulaka. Ozo beshuga kinyaona gazo. Nukiyembera. Ariko sha ubundi kwinyarasha. Ntaryo ntaringara. Nana zana V8 yawa. Zana garage yawa. Kasizapi. Soki ni mtu kezala garage ifo uza na clé mokwana. Ngana kumona convention mwinshi zeno ndani cyangwa ni V8 bugorofani ni V8 na V8 ngirasha na kumona V8 na kukotsa na conversation convention breve na zapo samura ka clé ya mtu soki na monika tokende taki yaje V8 yaka watse kwiyemera V8 cyangwa ni V8 bugorofani kotaki nangai ezano ni V8 bugorofani ko ntacere modoka iki kuza convention wahatangiye karuvu bugorofani bani nka bwabukwe bwa Kanyombya na mufundise numede wenda bwira umukobwa ngo mfite V8 ngo mfite bugorofani nge ushobora kuba ngane bisyo verite ruko tika naona sina monde jozaka ka faxere tika na soko umuntu nga nizira n'imana ntabwo ndi umufariserisha we uri umufariserisha yaka ariyembera na jiti kaka yaka uko asikia rukura utura Kinshasa na gusombera usamaki bakokereza ifi batiri yayo nani lape bakokereza urukwavu bakutiriye aseba bakokereza urukwavu bisebesure bivuge muri ngara Urisha kura kurukwavu rwokeje we. Sadame kurukwavu rwokeje. Yo sadame soso penza bakokereza soso we. Soso penza ya loso. Lesi yakaje. Soso na loso umuceri uri mu komo imbere ari kunwane ingala bien papa na comprendre loko zoloba sibyo nandi ukubwira se ko ari yembera nje kwa nakwambie asa bakuchome soso na rukwavu na bruschette y'igiti bakokereze n'inyama yitwa kisangani ngo bruschette y'igiti subise no mulingala yaka comprendre loba na lingala bien bruschette ya munene rukwavu soso
irimo umuceri mo imbere inkoko itsindagiye nk'umuceri mo imbere bakatiyemo n'ibitunguru rukundo utadamigwe yakakwemera ko watsinzwe ukemera ko ubu ngubu urongera kuvuga ngo ziringara iyo umuntu ari gutereta ni teretation d'état de matière ikibazo uri gutereta ukavuga n'ibintu atumva est-ce que tu ne sais pas le français le teretation d'état de matière wewe urabizi wewe umugani we nguri farsere kabisa mangana za farsere V8 bugorofani convention niba uzamujyana muri kaka geto kawe niba ari kuzita kama rukora mutukana nga ezana garage est-ce que c'est kama taxi voiture hano si 1010 unashuka sasa ngalo matana taxi voiture unashuka anafika ku taxi voiture sana ngwe sana garage kuri veo tujye ku taxi voiture ngalinga kayusira ngakura dona sina yo ko zano faxer tikano uzana mwa fasi moko penza kitoko uzana mwa tayi bino bagarso kigali bozaka ba farcere na moni penza biso na kigali tuza ngaite ngana za muto kigali tengape na kino na kama bizu mukwa wa pembe na bima kuna farcere pembe na bizu no ni maka bizu vraiment no peso bizu net nani limsanga umeze kabizu hapa pembeni nabo farsere kura basera nagiye muvugisha ukuri abana bakobwa b'ikinshasa abana bakobwa b'ikinshasa